don Maria tum. Pininga sengkan engdeng plike praner ke pa farman karbi risonim so ronga je ke talon pinian ke nini ke chok lo lasi pini ladak la so ronga je ke talon long kupi ko son si kachipati ya son ki doma ko son son ma lahai hui nili kado ko vista nang ke paklang ponje phan bor ik po lasi nang li tumta nang lang dunik bom tha de. Non ke nili ladak la tara lang so la karbi people holes la mate ko son lo po la karbi riso nim so ronga je ke talon na dimlo nang lik atlo la hemphu mukrang hong jai la bang so arpong adung si dolo la nilinung la hemphu mukrang hong jai la so arpong long la kitar jo lang meu di la hai la putaren mat kelang me so li nang le tumbat nai si la pulang ikha de. Non ke hula rong ke tong kwa jai mek lo ni libang ke sabso nang le dun der sabso nang ke le derik chat masila rong ke tong ku bangge nang pudun de lo setame joche lang ni li nang ke le don ta non ni li ke bang ke la ku doar baguri hawara mai tumalong sigi bang ni li ke ni li dala ku hi nanat pen lo la si la ni li tum anatu pen ki bang hawara mai tumalong an na chetong yo ni li ta la si alang li tum kasipati along kido an si dame mesen pen kachipati tun je phan lihin ben dame alang lit tuma phan a here jume pa here dun iglo Kengla aluhi sarpo dom aluhi kado be tohan kipang timlo along so pasang timlo ladak lapinia la non rong ketong amai long na ketong don kado be tohan kipasang dimiglo. Vlog selang bom aja lah, share production video tong lak ala basis tama jo. Lalu. La non lang ila puyo le person vlog pulo le person prank mo da lang ili ila banghan prank call ver bang lo. La non cetong lok la pulo jo. Solo mesen di. Mesen. Non kita lang ihor non ini get to no. Kami buat dari ini lo pilih ke, non kita pindah 425 banget baik non. Story na. Ini ada di lo. Non ini lah, vlog selang bom aku nama tapu alang li. Cetong lok jo alang li bang ela pumi khale a ben sigi bang taho. Lasi kopai ke melo. Ahi na hi. Lada karbian long dia le karbi ke do kali along ri ka karbi do. Lasi pinia bang ke lada ili tum kopai ke melo alang li pan cetong long lo. Lasi alang li men ili artiket po nang li men. Kumi ke. Power pangcho. Oven pangcho ho alang li men ke. Lasi ko son lok alang li ke pining si na adun cheng lang ma. Bangsa kita yang suci akan sekarang suara giving celebrations of 2022. I'm very happy to come and here to see my brothers. So this I love so much. I'm very excited to come here and see here because this is my because there is different nonsense living. Here is coming together. So I'm like meeting together. So I'm very happy. Thank you. Nice to meet you. Okay, thank you so much. Pining ka sabso prek chat
project jaga son tu lapen lang me son ta sab so nang bat chet son la jo lapun nili nung jo nang li tum thai glong la ke nili nang paklang iko noni ligi do bangke lapula klimsomar parong ro apam puni kini la sodim sidola non la sodim ta kangku iko nasi ilang dun isina ladak bangke klimsomar tum la juja e ke chona dim jo lapula bongto e ke chon lok le yo tiga ladak bangke hula klimsomar tu han train ki pachi thavia dim lola nilipuang sama hala train bang ibom lola ke yo jadi non nili dam ik bom towar bangke lapu nili riar vinat bangke hala ethnic village ana thulo la pen lapu nili riar e na thu bangke hala market complex mate hithi ana thuiglo la sila pu hithi tan lil batai si ang paklang ik chom po de ha lapu bang yo sar pe ni lo non bang ke lak te kelak lo la ben ke lang ta kang it lo apot sila isi sonar ik lo jo masi jun ik bom blok selam ik bom po lo jun mesen ke jun ke lapu non ni li ke bang na thu bang ke lapu bang ke la ke cho ki jun na kula na thulo la hotel hai hoi ana thu ik lo lapu ani la hotel sai sei lo cirpo cirap coran cirap coran aboha kadang iklo la ikak la chicken kebek aloni pisoli ho la pen lapu na dang ke la mir kijor kula diklo lapu na dang ke mir sai sei li yo la mi o na le tumta lir sonam duni jite bang tamni non nili nang kar lut ko bangke lapu departmental exhibition na tuiglo la Karbiang lo autonomous council along ko pipia department si idoma la huya departmental exhibition la punat ke la sinili masap so na paklang ipan bor ipon ipo non nili ke bangke hula dairy development la so departmental adim lo si bang lo la evra ko hari tum lo jana khal ka water kari ka silam ya mesin lo tama kala bangke hola cream ayu ka silam ya mesin lo tama non puthor ne lige bangke education department la so dim sin ni li bang bom le cho la sila daksa ini tum lang panik lo na
non la pula departmental exhibition na thuni libang iklo angke ladak la hala secretariat la so complex support la kaselam jo langmi o an la sila kaselam wa ke non het la cinematic short pen li nang paklang iklo angke la kaselam obang thi bang ke la pu alang li han lo la si aprang si alang limen sini si iksina nang limen bang ke limen ke bobirong hangpi alang limen ke bobirong hangpi ta ho alang kam klem bang ke lecturer died Karbiang Long alang li died Karbiang Long hiri lo lecture lo ta ho alang li bang ke nang li ni ko an lo la kaselam phana por ki em ke 9 days ke di hormu bangke lagi hala cartoon hedi office long computer supply banglo hedi labang sini preserve kriden lo labi kok lo lata cartoon lo lata cartoon lo apela paper hala ke pool po hedi pool labang ke la earbuds lo earbuds pencil banai lo asal aku labang straw pencil banai lo labang ike hedi and the color ke ne mithal sematic se dera posi labang nam dun lo color bang ke kalang lo tangte nang lila ka selam ji pan posom si idea ke bang lo abusu ke ne mane hedi labang ke ne ke sari bosolo mane moi bonaya sumo I can speak in English. Yeah, this is the 4th time I have prepared like this model. So first time I have prepared a model school. Karbiang Long Model School, and that is in the year 2018. Then 2019, again I have prepared one school that is for the early childhood education. Okay. Then after that, 2020, I could not participate because of the COVID-19. Yeah. So in 2021, again I have prepared my own department, that is District Institute of Education and Training. That also I have prepared. And at that time, our Honorable EM, Khonsing Rongpi, Medical EM, he asked me, next year, what you are going to prepare? Then I just told him that I will prepare the secretariat. That's so very nice. From that time, I was collecting material, keeping one by one. And right from I mean, in the last part of February, I started to do the work. And that is the broom. The arcade. Which one? Full jaro kuku mati. So arcade si aerial simarde. Lasi alang li malom so porben si tami thek piglo alang li kaselam lang me ulo lasi alang li phanta ilitum kadoka ve choro nangji lasi choro nang lasi sine thanji puloke I wanted to just give one more information is that through this model we can also teach our children about the local government. Because we are under the local self-government, that is our district Karbiang Autonomous Council. So with this help also, the children of like class 8, 9, they can learn about the local self-government. So this is the structure. Right from here, we can teach them about the local self-government. Very nice. Choro partik lo nang thank you la nang kethan pajir midun thekapot nang pan choro partik lo. Thank you so much. La veterinary department adi malong bangke la solo kosom si hai da halang litung la da bangke la hai vo ta ho bi sai long hai hui kosom si kipang reng nang jima la ben kipang reng pen kosom si ali ti do jima la hui nang litung bang la ti la dak pen ta chi iklong ji la si nang litung ta me nang humri ta me non la nilinung gitu bang nilinang baklang itu kan ninghang o atheke la fishery do tum kila fishery long mangila lang opang ring ilong ko na pen la so thap bang ini tu makola son selam pen han haita erc pon mi la son na kan sila dak bang ke nang baklang ilo la sili tum mithang fishery long sta me la son claim pon mi la ke la inara phul lo la ke da sa to du ke nang paklai ko la kha
Pining ke lah, nang le tum ghora le chithap ji ning hang kulate ghora ta du jo lagi jo. Eli chithap thelo he sita nang le tu phana paklang lo. Nang le tum ta nang dun ra. La ghora chithap don ikta me yo. Lo fai pusi kubon karbi tele. La lo fai mo ar don ikta me nang le tum ta. Nona ko ke ason ka prek ka chipati ason ke thang ta ve la cheng pi thip ne bine la so ka chipati bang do bon. Lan cho nang nona ko don na lo bang ke là số cái morning xong sẽ cho son sẽ là đồ thui của bọn là gì nó là lúa por vlog bang lan kan lo ni di tanon ke tang chiu ke lang vlog ko si malon so hem dam thu la ke la video hai hui ta ititam si ki upload ji phan body ko nik ko la si lan han lo pading ko nang le lo video ta ding tik lo la si nang le tum yo si la so video lang me sen pulo tang ke like tik ha la pen ke share ko nik ha la pen ke same vlog channel phan jo si ke subscribe kon pe bang do lang pulo tang ke subscribe bi phan si chuning ri lo tang ke ki bang thu ji lang a video long le puthot chi tong thu lo na la si ki do na phan ta do me thak me de ha